everybody! We are at the camping site. Look at that. Hi! Welcome to our vlog today. Look. Adam! Hi, Adam. Gusto ka to? Gusto ka to? Balloon Tito sa daw Tina? iya. Tanawa gani si Kuya Christian, oh? Oh, tanaw. Tanaw si Kuya Christian, oh, wow. Kapon kap. Kapon kap. Kapon kap. Kapon kap. To, mga baka o pati naghanap. Na, kapon kap. Oh, asa naman tong sleeping bag ni Kuya? Gidala niya? Teka lang, Jo. Ayan, wow. Oh, di ba? Bongga. Wow. Wow. Nona! Hi! Wow! Dudun! Wow! Taas na no? Bless, bless. Taas na no? Bless, bless, bless. Ah, sige na Kuya. Picture na. Daddy, oh Daddy, where's Daddy? Uy, mahulog ka ah. Mama! Ah. Hi! You're literally stepping on my foot! You got wet? Your lubot is wet? Yeah? Is your lubot wet? My lubot No? is dirty. No? Ada. I'm waiting for Kisha. Ah, okay. Ate Kisha. Ala, tanawa si Adam. Intawon, luoy kayo na ano yang nawang sa life jacket. Hindi na siya kalihok. Patindoga lang. Patindoga ma. Luoy kayo intawon, gaana siya oh. No. Wow. Okay, be sure to come back there. Doon sa tuwa ka tong anak sa kiyas balay. Ora o nagpicture dito. Mga decorator. Di ba? Sabi ng professor ko kanina. Ha? Hi. Barbecue time. Yes. Ginalihok ni Neo ang camera. Kung naguhan kayo, si Neo yan. Yeah, high life ni Adam ba? Nawa na. Senior, oh, senior.